Deka nongere mbahe ikaze nongere mbasuhuza aho muherereye hose mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu ndetse z'isi. Nkubwire ni ndagarutse kugira ngo nkugezeho amakuru nonangaha yakatugeraho, nkuhereze bimwe mu byavuye mu nama y'abaminisitiri yongeye guterana kuri uyu munsi wa none. Nkubwire ni Mugirente TV twahakubereye cyangwa se twahakugereye tugira ngo dushake cyangwa se tujya tukugezeho bimwe mu byahabereye kugira ngo utagira icyo ucikwa. Rero ni inama yari iyobowe na Perezida Paul Kagame, uwo mwita Perezida Paul Kagame yashyize benshi mu myanya kandi ivana benshi mu myanya. None ndagarutse kugira ngo tugaruke twihuse cyane mubwire bimwe mu by'ingenzi. Harimo abaminisitiri birukanywe ku mirimo yabo, harimo kandi abandi bagiye boherezwa mu bihugu byo hanze, byagiye bitabishyirwaho komantere zigiye zitandukanye bitewe n'uko umuntu abiyumva, kandi nkakubutsa ko gutanga igitekerezo cyangwa se kuvuga uko ibintu ubishaka cyangwa se kuvuga uko ibintu byumva ni uburenganzira bwa muntu, nta muntu tubisaba. Rero nguhaye aka kanota kugira ngo unkorere subscribe cyangwa se ukande kuri like mu gihe utarabikora, ariko niba warabikoze uri umuntu w'umugabo. Iri tangazo rero ryasohotse uyu munsi wa none, harimo hagati aho ngaho nyine birumvikana imatariki 18 ni kuwa gatanu ku itariki 18 Ukwakira umwaka wa 2024, ubwo inama y'abaminisitiri yateranye muri village Rugwiro yari iyobowe n'uwitwa Perezida Paul Kagame, wari we mukuru wa Repubulika y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi yagejejweho ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira rya virusi ya mburugu. Inama y'abaminisitiri yihanganishije ababuze ababo bahitanywe n'indwara iterwa na virusi ya mburugu, ndetse kandi yishimiye intambwe imaze guterwa mu kurwanya ikwirakwira ryayo, by'umwihariko uruhare, umurava n'ubwitange by'abakozi bo mu rwego rw'ubuzima. Inama y'abaminisitiri yashimye kandi ubwitange ndetse n'uruhare rw'abafatanyabikorwa batandukanye mu gukumira ikwirakwira ry'iyo virusi. Guverinoma y'u Rwanda ikomeje gukurikirana no guhangana na mburugu hashingiwe ku bipimo bifatika biva mu bushakashatsi bukorwa kuri iyi virusi. Abaturarwanda barasabwa kwitwararika ndetse no kubahiriza amabwiriza bagezwaho na Minisiteri y'Ubuzima. Iyi nama y'abaminisitiri nagira ngo nkubwire ko yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda ku babusabye bujuje ibisabwa. Iyi nama y'abaminisitiri kandi yemeje iteka rya perezida ritanga imbabazi ku bantu 32 bakatiwe n'inkiko, n'iteka rya minisitiri ryemeza ifungwa ry'agateganyo ku bantu 2017 bakatiwe n'inkiko. Inama y'abaminisitiri yagarutse kandi yemeza ku masezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigo mpuzamahanga gikora inkingo, yemerera icyo kigo kugira icyicaro nyafurika mu Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko igiye itandukanye, ariyo ngira ngo nkugezeho muri aka kanya. Nabwiye kandi ngo niba utarakora kuri subscribe, hakani ku kanya kugira ngo tujye tubana uko bwije nuko bukeye. Umushinga wa mbere wari uw'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Zambia yerekeranye no kohererezanya abakatiwe n'inkiko, yashyiriweho umukono i Kigali ku itariki 31 Ukuboza umwaka wa 2023. Iyi nama kandi yemeje umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Angola yerekeranye no kohererezanya abakatiwe n'inkiko, yashyiriweho umukono i Kigali ku itariki 15 Mata umwaka wa 2022. Yemeje kandi umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega cy'iterambere mpuzamahanga cy'umuryango OPEC yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere umukamo w'amata mu Rwanda. Icyicaro
cya kabiri cyashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku wa gatandatu, ndavuga ni ku itariki 6 Kanama n'umwaka hano w'ibihumbi 2024. Uyu mushinga kandi cyase itegeko rya minisitiri ryashyizeho ryemeza umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe gahunda yo kongerera urubyiruko ubumenyi bukenewe mu iterambere no kurwongerera amahirwe yo guhatana ku isoko ry'umurimo, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku itariki 12 Nzeri n'umwaka w'ibihumbi 2024. Itegeko kandi ryemeje umushinga w'itegeko ryerekeye inshingano, bashyiraho n'umushinga w'itegeko rigenga imirimo y'ubuhanga mu guhanga inyubako y'ubuhanga mu by'ubwubatsi n'iy'ubuhanga mu kubara, kugena no kugenzura ingano y'ibintu n'ibiciro mu by'ubwubatsi. Umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo cy'igihugu kigenzura ibyo kwigisha no guteza imbere impuguke mu gutanga amasoko, rikagena imiterere n'imikorere yacyo. Ndagira ngo nkomeze nkubwire ni kandi inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira iteka rya minisitiri ryerekeye pariki y'igihugu y'Akagera, iya Nyungwe, y'Ibirunga ndetse n'iya Gishwati na Mukura. Iteka rya minisitiri rigena ingano n'imicungire by'akarere ku buhumekero ka pariki y'igihugu cyangwa ak'icyanya kamere. Iteka rya minisitiri rigenga komite y'abaturage ya pariki y'igihugu cyangwa y'icyanya kamere cya leta. Iteka rya minisitiri ryerekeye icyanya kamere gitunzwe n'umuntu. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje politiki, porogaramu n'ingamba zigiye zitandukanye, harimo gahunda yo guteza imbere ikoranabuhanga rigamije iterambere mu by'imari, harimo politiki ihamye yo gutanga amasoko ya leta mu Rwanda, harimo politiki y'imikino y'amahirwe, harimo amasezerano y'ubufatanye hagati ya guverinoma y'u Rwanda, Rio Tinto Minerals Development Limited yerekeye ubushakashatsi ku mabuye y'agaciro, harimo gukodesha ubutaka bwa leta buri mu mutungo bwite wayo, guhabwa izuba Cross Boundary Energy Rwanda Limited kugira ngo bwubakweho uruganda rw'amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba azakoreshwa n'uruganda rwa Biontech rukora inkingo mu Rwanda. Amasezerano yo gutiza ubutaka bwa leta buherereye mu karere ka Rubavu, sosiyete yitwa DP World kugira ngo bwubakeho ibikorwa ububiko bw'ibicuruzwa. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda bakurikira, harimo uwitwa Bwana Vyacheslav Yatsuk, ambasaderi wa Ukraine mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Madamu Lady Hakizimana uhagarariye inyungu za Repubulika ya Latvia mu Rwanda, Bwana Hassan Adan Hassan uhagarariye inyungu za Repubulika ya Djibouti ni mu gihugu cy'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri kandi ku ngingo ya 9 inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: mu rwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB hagiye witwa Bwana Kasahuni Kabede, umwe mu bagize inama y'ubuyobozi. Minisitiri y'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Minafet hagiyemo witwa Madamu Aurore Mimosa Munyagaju Mbaye wagizwe ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bwa Luxembourg. Agaciro Development Fund Bwana Yirukanye Kayinamura umuyobozi mukuru Chief Executive Officer Rwanda Cooperation Initiative RCI. Madame Patricia Uwase umuyobozi mukuru Chief Executive Officer mu bushinjacyaha bukuru NPPA. Bwana Bonaventure Ruberwa umushinjacyaha mukuru wungirije. Urubuga ngishwanama
rw'inararibonye z'u Rwanda REAF Bwana Adolphe Shyaka bazatoha ugize inama y'inararibonye Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofin. Hari uwitwa Bwana Jean Baptiste Sande accountant manager, akabaho Bwana Gilles César Hategekimana internal auditor general, hakabaho Bwana Gerard Mugabe head of development finance department. Ndagenda nkubwire ngo hagiyeho Bwana chief. Aba bantu ni benshi gusa reka mbakunyuriremo n'ubundi. Hagiyeho Bwana Chris Atanazi Twagirimana head of investment opportunities department, Bwana Evariste Habimana head of portfolio oversight department, Bwana Dennis Dadu Habumugisha head of national treasury department, Madame Janine Mukangezi national treasury analyst, Madame Edith Mucyo deputy management analyst, Bwana Evode Munyaneza deputy accountant general accountant consolidation and reporting, Bwana Kevin Sabineza Director General of National Research, Bwana Steven Biganiro Director General of Capital Markets and Investment Schemes, Bwana Jonathan Havugimana Director General of Non-Current Asset and Inventory, Bwana Fred Manzi Mukombozi Director General of Budget Management and Reporting, Madame Diana Mbabazi Budget Management and Reporting Anari. Reka tugarukira ahangaha, ibyo kubwira ni byinshi. Reka tugarukira ahangaha, ibyo nkubwiye ni byinshi gusa ndaza ngaruke koherezwa kwa Mimosa, Aurore Mimosa, mwese muramuzi. Ariko nagira ngo mbanze nkubwire inkuru nziza mbere yuko nza ku iki kiganiro cyase mvuga ku iki kiganiro cya Aurore Mimosa. Hari inkuru nziza ivuga ko haba hagiye gufungwa by'agateganyo cyase kurekurwa by'agateganyo abagororwa 2017. Abagororwa 2017 ndetse n'abagororwa 32 bakarekurwa direct ku cyo bise imbabazi z'uwitwa President Paul Kagame. Ahangaha wumvishe miki? Mbese ahangaha ntabwo ari ukujijisha? Ese ahangaha si ukuyobya uburari? Ahangaha uvanye miki? Kurekura by'agateganyo byase baba bagira ngo basigare bareba discipline yawe, witwara ute muri societe. Kurekura burundu diversion, kurangaza isi, ibibazo turimo birazwi. Reka tubonane mu kanya live, bafitiye byinshi mu bubiko. Ni Mugirene TV, nakubwiye ni nahandi nkahangaha. Kora subscribe udushyigikire kuri nimero yacu, utanga ibitekerezo, akamenyetso ko guteranya 256 744 389 301. Sigara amahoro, bye.